boleh ngideki ay mangi ngideki criminals ngilai sencari ngilai aibor ay mensim hikay ng sa IFIR ngideki ay mangi ngideki kita ginong tu ngideki ginong penyapresa ngi nagasri sa kasri kipal belino ginang penyapresa gibabon kamtama kan mausa adukan mentang melaban klet ya kabang ngilai ay mensim ya katay gaway galong ing hapon nong ra ya kabaw kon ya ki ukpa ya laki armo ki kon penjab no mas mabor hato ka aing ka kran ay kale ay kat sebab pai ki benta ladang in kran mangi ya ki tay kinang pawan bilang inang to long lenay yang isa dumok kala mangi bakado mereka ay barakai kalong dah hanga bak api ki pai ba habang soto habang start habang champang day bangin sa ilang bakla ladang ni sa ilang bakla dengan mengini kimrao hindi show gibreo te paroni ba kay barakai ka baka rinsan jung pai ba ka kran halo ka jing sencha don bor ka jing sa sencha don bor ka jung ladang ipai ka kai pateng ni sa sencha don bor kadang biar nak gisngi ipai kiyau hima kiyau sima lah senchar da ki political party ro kidan ki berupat ki bangsa wala ka party ka ang ay ka party ar 4% uto kandidat uang bangalong MLA ay ang alay 4% testang san 4% niya mangigipad ba stang san 4% niya mangigipad ba sa egin yung penangkam naman ngayon ingan si Toypi Henry Huprakro katnya lak 10,000 praspa tingka ka sarkar jela lembaga skim jenum katitnya ki arspa san bukandai teli ki STPS bus ngai ihdukan mentaki 4 yai para dia ka saufu teli Henry shalo pak kita ki basa sa arspa kat kendai teli ki bus sanu ki ja ngalau ye habo mau yang ki along tagi bus ki balong second hand ngai hande pa 101 operational ki along ki bus second hand ngapai ki mau pa ki no mensang keleng saudang ki along tanggung ki bus ki bang sia keleng tiar iwe pa hendrai ni ki pa ba sei ni ki pa ba ni yo sa bang pendangkam jing sisa ka bus kami lembaga skim junum Banang bau pada on Malaysia mensiu light house of voting ka kapisa bay kali usiu no tang si voting ka ni ar voting ka yak magasoka ka lebu hendai ka ai ka mas gausi ka lomba lada ki tei ki bos ki wamro ka surok pa hapo jela jengi khamtam hapo city ni nekran hapo Shillong city ni nekran ka surok ka jengi kam dei show ka surok ka badang thui pada be di ben sio tho sai long ki bre ka champagne Amday ba lang mahinkin to yan o riyan o amday ro mangingin wan hang neban kin to na yan o riyan o nday ngiwan bang patsgaw to na marbalay ngikwa bang patsgaw to iwe anda habang apay kairo yak ay kabang alayo limbaga tong ka right to information ka RTI yak kabang ayo yak jubab katum katay ka surok jong ka NHIDCL project yak kabang kaputray kam katay ka observe to Dawki Road Laang ba na pa-observe hado nyomer kitsnaya ka fallen hado nyomer sa Dawki kitsnaya ka tulen ya ka ba ka project sanction ka din 6,000 spa ar crore ka project sanction 6,000 spa ar crore ka project sanction andai iminta ba din kang hintay langsung sa akong amdan balaban suntre kapisa la ay lembaga sarkar India lembaga sarkar kami gumaong na kata pisaro kelapa itu kandrus pak keluar tingkah dan telur katung ke company NHIDCL kalau ang batang arsnam siteng an pendat na ikatiga project hindi arsnam siteng mata la aparate ampat ampat snai aga bakat do nga suto ba ministero pan ka share MLA ro pan ka share kiba bon ki pan ka share ban leyo ban pit yang napat ya pi mangilong kita kinongjit Nakatakabaw ken ko gipad ba ng song riba ka jay bunre kat sige ba pai ki benta kat sige ba pai ki liang mentang isa ko omdon yan ang in pinsaw to ba ginarong in champagne lala mga banapi ni mesiu markeliang kay para ko yan da habang pai kat kum kajing pinsaw na kaliang jong chief electoral officer say no to no say yes to vote
Kandi kada banong lupa kada seu khatsan hajar tingkah sengi gamut tang tra tingkah sisngin em. Namar balai idon khat prospa ar san sengi di sisnam. Oh kisan senam. Hapenang kini kisan senam ki bangin em. Kidan khat prospa ar san sengi. Bab ke ai kebal da khadu khatsan hajar tingkah sa thiet ro. Tang tra tingkah sisngin em. Pe kata gamut ide ki ai. Palai ko ai gi pakyo ta. Ti sai pa mi po ba khadu. Nga kata daw din ko di pa ba nung siyang kariba ka jay benreo baro singatang iyay kam baro singatang sa rom sanay ni guslay ngiyay wat kilata kilanti kung nabang impensngaw kiba buon kimi nakilang saudang bal syakri ila ka jang kariba ka jay benreo hindi anda haba kila ibala sa atiyat pa de kini kilalong politician anda kaya kilalong politician kim kilalong statesman kim kilalong salesman. Kimday kita gibreo kibayo ijay. Kimday show kita gibreo kibadan ni mission. Henday kila kelalong tangkun gibreo kibat sulong no tangkin ng tweetbot. Yang apa dia pi? Namar balay kisim ba kani ka kam politics kani ka kam khayi pateng. Ngabe? Ngaba pi kinong diri. Ngaba pi makadungin khayi gari ba ka gibreo. Namar balay ka jubab ngin haban ay pala gikun jang ila sa balay sisgi. Hatong midang laban jubab.